90% of Karbi YouTubers are fail in YouTube. Athe halatum interesting la pen ki bank claim hu posi ki claim dun. Not with passion ki thek binong pen kali. YouTube ki claim ben tangka suri long pupenajok si completely 60-70% of the people have create YouTube channel. Pinangan uke ki thek kachini pen ki claim dum na dulu. La pen ki thek kachini ne pen claim that atum semi dulu. But maximum of the people ke kachini ke thek the tum si ke ong. Pinangan YouTubers tum monetization long problem tum dopik lang. Lasi nangyong si YouTube pen tangka earning tum claim jining hang la pen nangli channel monetize telang 1000 subscriber la pen 4000 watch hours chok chelang prote lasu video ke nangli kelang back nangji video lo. Ahok lo YouTube ki claim ta isi business lo mate tangka earning phansi ke claim lo. Chipaduk po last ke problem do kop titi lasi kopi koson ma pinya video lale chethano na. YouTube partner program mate channel monetize te prank ke nangli YouTube channel pen tangka earning ne. Lasi laso YouTube pen earning ji phan ke nangli channel 1000 subscriber la pen ke 4000 watch hours levek nangji ansi monetize long ji. Laso ki pale dunji phan views ki pa ong la pen ke subscriber ki pa long ke ong ji phan 70% pinang an YouTubers tumang ke bank ke upload time video si upload dun detiti. Nangli views la pen subscriber ke long opo. But problem ki doji ke nangli channel monetize ahudlo. Nangli channel monetize lo te YouTube pe nangli channel review po. Bank upload tang video jongsi do pelotang te reuse content po nangli channel monetize bank ke reject plot po. Lasi nangli channel monetize telang lapen ke bank upload tang video do pelotang te it's better to delete it from now. Views le do o pusame delete pet sigime alate mopi problem do kopo. Nangli channel long copyright claim ha do putel ha bang ke thang the. Bonta nangli shorts la pen full video long bang video upload click putang te nangli channel reuse content do kopo. Reuse content la ke nangli self production video pod download ma nangli uploaded la pen ke Karbi or song video pod bank upload tang po nangli upload dun det te la phasi reuse content po. La pen ke nangli aprang ke upload video views do o ako nangli puthon non upload to det putel la phanta reuse content puno. Lasi pinangan Karbi YouTubers tum laso reuse content pen kachere nangji tum dopik lang. For more information nang tum Facebook pen Instagram nong lelang tum message nang pi ignore. Lasi pinya video ke laasi kang ton pulo nang tum yosi YouTube claim YouTubers manji putang te claim pame dampil minom nilihin pezame hiljumi nang pidolo lapen ke thank you so much nili channel 19500 plus alo lasi non 500 lo tang te 20000 ke lo lasi pinya video ke laasi kang ton pulo thank you so much bye bye karom. YouTube की claim तक की जोई के कली कपर का rules का flows do नहीं dopik community guidelines copyright strike lapen के YouTube policy reuse content lahai follows lapan se tangka hasme ka earning don longi monetize longji lasi pinangan hoge ke thek kachini ne pen claim that tum seme dopik lapen ki claim jining hang tum seme dolo banta chin that tum do me dopik lasi nani to ne phan message na piron Instagram pe pen Facebook long WhatsApp lo mageli asap ka sik sak do lasi Instagram pe pen Facebook long lena to message na piron ni hadak pe to han nang reply po nang thanum po lasi ki thek anke lasi na tum message na piron Klarbong tisup mala Facebook la Instagram ta lasi adak pele message na piron ni un an ki thek anke len phanang than pon po dan helo.